Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak Inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang madeng ku pesakat kami suku ten keluahan en. Bersodip mu kita asa dak tong idengan iten diperbadiai kita. Ale bapa nami si permasehati. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami. Iwagasan tendin simbadia idi, ibas sukutan endah. Amin. Renungan ta si Darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Pomojin tikan persuk. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat i 2 Kronika bindu 20, ayat sada soh ayat 22. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-10 kan. Janah mengerana mo iya. Ale raja si mermulia, deket kene ale kakak anggi karinana. Idoken Jehovah. Ulang kene putus asa barang pe buradan, mengadepi soridadu silah lahi. Ai odang o kene kesukuten mergerahai, tapi debatago. Bekita karinana, sini ku kelengi kami iwagasan Yesus Kristus. I zaman bagendari, lot ngos ada fenomena i negara Jepang sini doken karoshi. Imo kematen karena bue su kerejona. Karena mahal na biaya yang geluh segenap hari, biaya sekolah, duka, tabungan lako pensiun, bue ngokala gerejo mahar berngin. Mula kala i gerejo, oda soh target, oda mencukupi. Si bagian mo memain jelma restless. Artina oda lot istirahatna, janah geluh ibas kinin dersa. Selaku raja, Josafat geut ngo mengalami tekanan. Ibas sada ari, lot serdadum belgah naing ki perangisa. Biar kalohon ngo si Josafat. Tapi roh ngo ia mendahi Tuhan. Nai, ia mengatur sada strategi. Oda prajurit si mendena iutus lako merperang, tapi mengangkat kala lako mengendekan pomojin mendahi Tuhan. Antara geluh dekat mati, ibas kesesakan, rakyat Yehuda i pengido si Josafat asa memuji gelar Tuhan. Percaya ngokala idi medan pertempuran ni, Tuhan si dasa, janah ia ngo memenangkan perang mendahi kalai. Ale dengan sada kepercayaan, lot ngong geluh tak ibas kesesakan. Mula lot, enget mo Tuhan situ mempalangit deket tano, si dasa peperangan ta, deket si memere kemenangan banta. Tong mohot kepercayaan de, puji mo Tuhan, beli pe ibas kesesakan. Memuji Tuhan, ibas kesesakan, peteridahkan iman tasi mendok. Oh masalah, belgahan ngo Tuhanku, oda terbatas kuasana, ia memerei kemenangan baku. Amin. Mersodip mo kita. Liasate mo Bapa sini sorga, katamu pesengitkan kami. Kami mengido beli mo tendimu simbadiai, dak tong memeraikan keteguhan dekat gegubay nami. Nalako mengulakan katamu simbadiai, asa gelarmu kami pesangap, ibas gelu nami. Ibagasan gelar Tuhan Yesus Kristus kami mersodip. Amin. Bagi mo renungan tasi dari hen, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken i kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masuk-masuk kita karinana, juan-juan mau banta. Shalom.